Om Swastiastu, alit-alit sareng sami. Ring video puniki ngiring iraga melajah aksara Bali. Selanturnyane, wenten tujuan pembelajaran. Saneka pertama, mentransfer wacana beraksara Bali ke dalam aksara Latin dengan benar. Saneka pengkale, menelaah kosabasa dalam wacana beraksara Bali. Saneka ping 3, merumuskan amanat atau pesan dengan menggunakan angga engguhing bahasa Bali yang benar pada wacana beraksara Bali. Sane mangkin ngiring iraga metembang aksara Bali. Sane mangkin ngiring iraga nglanturang pepelajahan indik aksara Bali. Saneka pertama indik tegas aksara Bali. Aksara Bali inggih punika aksara utawi huruf saning limba ring Bali tur keanggen piranti susuratan oleh para janane ring Bali. Nglantur ring sejarah aksara Bali. Aksara Bali mawit saking aksara India inggih punika aksara Kharosti. Saking aksara Kharosti puniki ngelimbak dados aksara Brahmi. Saking aksara Brahmi ngelimbak dados kalih aksara. Saneka pertama aksara Dewanagari. Saneka anggen ring India Utara sajeroning nyurat basa Sanskerta. Saneka ping kalih aksara Palawa. Saneka anggen ring India Selatan sajeroning nyurat basa Palawa. Aksara Dewanagari miwa aksara Palawa puniki ngeranjing ring Indonesia ngelimbak dados aksara Kawi utawi aksara Indonesia kuna. Kasuwen-suwen ngeranjing ring Jawa dados aksara Jawi miwa ngeranjing ring Bali dados aksara Bali. Selanturnyane wenten jenis-jenis aksara Bali. Wenten makudang-kudang jenis aksara Bali. Saneka pertama manut bacaanane kakepah dados kalih inggih punika wenten aksara suara utawi huruf vokal inggih punika A, I, U, E, O. Selanturnyane wenten aksara wianjana utawi huruf konsonan inggih punika akeh nyane pelekutus aksara minekadi ha, na, ca, ra, ka, da, ta, sa, wa, la, ma, ga, ba, nga, pa, ja, ya, nya. Yening manut kawigunan nyane aksara Bali kekepah dados tetiga. Saneka pertama aksara Wriaste inggih punika aksara saneka anggen nyuratang basa Bali lumrah sekadi urak, pipil, pangeling-eling miwah sane lianan. Saneka ping kalih aksara Swalalita inggih punika aksara saneka anggen nyuratang basa Kawi, Jawi Tengahan miwah Sanskerta sekadi kidung, kekawin, parwa miwah sloka. Saneka ping 3 aksara Modre inggih punika aksara saneka anggen nyuratang indik kediatmikan sekadi japa mantra miwah rerajahan. Materi selanturnyane indik pengangge aksara Bali. Wenten tetiga pengangge aksara Bali. Saneka pertama pengangge suara sekadi ulu megena ring luhuring aksara meswara I. Pepet megena ring luhuring aksara meswara E. Dedong megena ring ungkuring aksara meswara panjang. Taleng megena ring arepin aksara meswara E. Taleng dedong megena ring arep lan ring ungkuring aksara meswara O. Suku megena ring sor aksara meswara U.
Selanturnyane wenten pengangge tengenan sekadi cecek, surang, bisa, lan adeg-adeg. Sane kaping untat wenten pengangge ade swara sekadi nanil, guung mecelek, gantungan aksara la, miwah suku kembung. Selanturnyane wenten wacana beraksara Bali, alit-alite mangdeng wacen tur salin ke aksara Latin. Lanturnyane rereh amanat sane wenten ring wacana punika. Inggih wantah sapunika pepelajahan aksara Bali ring video puniki. Yening wenten iwang titiang lunas pangampura, taler, matur suksema sampun miar sayang video puniki. Om Santi 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 Om.